Right. Siyabingelela kubantwana bakamoya. Sikhuluma indaba yokulwa. Sikhuluma indaba yomlilo wempi that is embodied deep inside umntwana kamoya, that at times uma lo moya ungasetshenziswa noma lamandla alomlilo engasetshenziswa, lawo mandla ayajika abe isitha kuwena. Kuliwa mase kunjani noma umlilo wempi usetshenziswa mase kunjani. Sikhathi nesikhathi impilo yomuntu wasemhlabeni in general, impilo eyaye ibe nama episodes noma phecelezi iyiwombe lapho kwenzeka izinto ngokwahluka ngesikhathi ezithize, ngeminyaka ethize, ngey'nsuku ezithize, ngama-date athize. No coincident, ayikho into eyenzeka ngoba kuthiwa yibhadi. Yonke into eyenzakalayo there is a reason, kunezizathu emva kwazo ukuthi zenziwa yini. Lento abayibiza ngomthetho we-law and effect. Umthetho not law and effect. I-law, which is umthetho, cause and effect. Bengifuna ukusho njalo, ngiyaxolisa. Lento ye-cause and effect ukusho ukuthi zonke izinto ezenzeka kuthina ziney'mbangela zokuthi yindaba zenzeke. La masifika isikhathi sokuthi usebenzise umlilo wakho ngokuthi uzikhiphe otakini, of which you are well capable of ukuthi uzikhiphe. Yebo, bayofika abantu noma bayolethwa, awuzubabiza, bayolethwa abantu abazokusiza abathize, and they are just part of this whole plan. Abalethelwe ukuthi uyisehluleki, kepha balethelwa ukuthi bakwazi ukuthi uyabona imoto mangabe ithola ukuthi ibihamba kahle, isizofika la ifika khona ebese ingena i-pothole bese isondo lijike ndawonye noma lingayi phambili lingayi emumva imoto ime kodwa isondo belihamba bese kuqhamuka abantu abathile bese befaka amandla imoto bese iyaphuma ku-pothole iqhubeke nohambo. So bayolethwa labo bantu ukuthi bazokwenza into enjalo empilweni yakho, hayi ngoba naku mhlawumbe labo bantu bazobe uNkulunkulu bakho ozoba khonza ukuthi ngoba wena wagobeliswa ubani noma wena wasizwa ubani usuyomkhonza lowo muntu. Cha, eba grateful, kodwa vele iplan iyayisho ukuthi ngelinye ilanga kuyoba nje. Ayikho into eyenzeka ngephutha, yonke into yenzeka ngoba fanele yenzeke. Abanye-ke baye bathi into ezenzeka la kuthina emhlabeni kunesikhathi la khona uthola ukuthi sezike zenzeka kwezinye iy'ndawo, okusho ukuthi-ke kungenzeka ukuthi uthi uphila la kukhona enye impilo futhi yakho engemumva kunenye impilo yakho futhi engaphambili. Sazi angiqondile ukudlala ngey'ngqondo zenu, kodwa akufanele ukuthi uphile emhlabeni umntwana moya ucabanga ukuthi uyayazi indalo ukuthi injani. Indalo iyisiphico ngoba indalo inalento ukuthi konke oyitshela ukuthi ubukwazi ebese ikuphikisa ekuhambeni kwesikhathi ithi akuyona lento ubuyitshela yona, ikukhombisa ukuthi nayi lento ikanje. Manje akekho umuntu ongasishaya isifuba athi uyayazi indalo.
Kufanele ingqondo yakho uyidlalise la ingqondo yakho ifika khona ngemicabango ethile, ngisho ngathiwa izinto ey'the phecelezi most likely somewhere out there leyo yinto exist, ngakuba ingqondo yomuntu onemimoya iyamunca noma iya-receive-a what is happening out there. So awuhlanye ikhanda lakho. Ngingaze ngiphume kakhulu emngceleni, umlilo mangabe usebenzisa the fighting spirit, fighting spirit le ihamba nomlilo, the fire is within you, la nje ngasovalweni kuya lesifubeni, umlilo uhlala lapho. That is why mangabe udiniwe asukile kuvele kushise la. That is why mangabe uphatheke kabi ungekho muhle emoyeni kuvele kushise khona la, kube ngazuthi unento eyilontuzana ehleli emphinjeni, ila kuhlala khona umlilo wakho ke la lo. So umlilo, before you use umlilo wakho mntwana kamoya, you manifest it from the outside, kusho ukuthi usinika isikhathi sokuthi uthi manje kuleli sonto at this point in time ngithandazela noma ngimanifesta ukuthi ngibamba izimpi engizilwayo, ezomoya, ezenyama, ezengqondo, noma ngabe zani. Ngiyalwa manje, ushisa izibani mangabe usungena kwi-fighting, kwilontuzana, kwi-fire element, fighting spirit, usulwa ushisa izibani, ezinama-colors are-strong, abo-red, abo-purple, u-black asimshisa endlini, kodwa ama-colors are-strong. You combine those colors, no green, you manifest that from the outside, and then uyikhulekele lento ukuthi uyacela ukuthi ucela ukubambiswa impi, uxakekile ngo-1 no-2 no-3, wena lona uyasuka uyehlani ufike nje uzimele nje ngezinyawo zakho, ubambe isihlahla, uvele ukhuleke barefooted ngeenyawo phansi, ukhuleke, ukhulume, ubhodle umlilo, ukhulume, usho ukuthi kwenzakala ngezitha zakho without even using anything. Ukhulume izitha zasemhlabeni, izitha zengqondo, izitha zomoya, izitha zenyama, zonke izitha setshenziswa kanjalo-ke lo mlilo. Time na time lo mlilo fanele must check ukuthi uyawusebenzisa, ngoba lo mlilo ugcina sunjani, ugcina sukucindezela, ugcina lo mlilo usungena kwithunzi lakho, ithunzi lakho libe namandla, ebese kube ithunzi lakho ezodecide ngempilo yakho, uzibone wenza ama-decision a-wrong, kanti ithunzi lakho uyalifida ngamandla akho ongabe uyawusebenzisa.